Predviđeno je da preventivni ginekološki pregledi se obavljaju jednom godišnje, ali u okviru nacionalnog skrininga za karcinome grlića materice obavljaju se jednom u 3 godine, a za karcinom dojke jednom u 2 godine. Inače, mi u Domu zdravlja Zemun bavimo se preventivnim pregledima, nismo uključeni u skrining karcinoma dojke još uvek, uključeni smo samo u skrining karcinoma, odnosno skrining karcinoma dojke, a nismo grlića materice. Zbog toga mi obavljamo prema protokolu preventivne ginekološke preglede na karcinom grlića materice jednom godišnje. Inače, Dom zdravlja Zemun više puta u toku godine obavlja te preventivne preglede vikendom, baš kao što je rekao i predsednik opštine, posebno da bi doveli žene koje su radno aktivne i koje preko nedelje, nažalost, nisu u mogućnosti da dođu. Ovog meseca smo se odlučili da radimo preventivne preglede na karcinom grlića materice i radili smo prošlog vikenda, pošto mi imamo 3 velika punkta u zdravstvenoj stanici Batenica, ovde u Rade Končara i sledećeg vikenda radimo u Surčinu. Htela bih da napomenem da je specifičnost Doma zdravlja Zemun što pokriva teritorije 2 opštine, tako da mi imamo saradnju sa predstavnicama obe opštine i htela bih da pohvalim saradnju i sa opštinom Zemun, isto tako i sa opštinom Surčin. Pored ovih preventivnih pregleda koje obavljamo, mi se u toku cele godine bavimo preventivnim radom u smislu edukacija iz svih oblasti zdravstva za sve starosne grupe. Znamo da je prevencija izuzetno važna, ne samo kod malignih bolesti, nego i kod drugih hroničnih nezaraznih bolesti i po tom pitanju gledamo da uključimo sve institucije sa obe opštine, kako, znači, opštine, same gradske opštine, tako i obdaništa, centre za socijalni rad, škole i mogu da kažem da imamo i po tom pitanju izuzetnu saradnju sa svim predstavnicima tih institucija. Mi ili dolaze u naš dom ili mi idemo u te institucije, a posebno moram da kažem da u predškolske ustanove, u škole odlazimo i imamo veliki odziv i pozitivne odgovore na interesovanja na takav oblik saradnje.